Yaani mtu unakuta ni jamaa yako, ndugu yako, rafiki yako, ana shida na pesa, badala ya kuambie ndugu yangu, naomba unisaidie shilingi 5,000, na shida nayo. Hasemi hivyo. Tena unamkuta kachangamka, anajifanya amekuzoea sana, anaweza akakwambia vyovyote. Unamsikia tu, oya mwanangu, nitie buku 2 hapo. Wewe, nikutie buku 2, nikutie buku 2 wapi? Ni sehemu gani ninaweza nikakutia hiyo buku 2? Na kwa nini utiwe buku 2? Unatiwa wapi? Wewe huwezi kusema tu nisaidie shilingi 2,000 na shida nayo. Oya, nitie tu hapo, nitie buku 2, nikutie wapi? Na nani alikwambia mimi huwa ninatia watu buku 2? Naitia sehemu gani? Kwenye tundu lipi? Umtenda ndio umetaka nitie buku 2. Nikutie wapi buku 2? Wewe. Nikutie buku 2 hiyo. Nikutie buku 2 hiyo. Wewe kuongea vizuri uwezi kwamba nisaidie shilingi 2,000. Eti nitie 2,000. Niitie kwenye tobo gani? Na kwa nini nikutie? Eti nitie buku 2. Mbona unajizalilisha? Nikutie buku 2, nikutie wapi? Wewe. Au umezoea kutiwa?